Han boka sar thetiron LP school hem RIDF scheme pen kikim kerang chiklo jon phliang pong ke patang pho Fisheries sai kama hin pen lang ok ki roi je phan gari keron Thomke brai siang deng karbila mena maya phan chi sik chedang pon bom lon Kardong bini prime time berta long pen nilisang pi marvelous from harpi nonar juik tha bertang ton pen Lakha in koira trok duar baguri constituency ke parlo han boka sar thetiron LP school ahem RIDF scheme pen nangkele kikim kerang chiklojon priang bong ke patang pon Rong rubli pute government property ke doke kenang sot lasi congress sarkar kachari bomahut Karbiang autonomous council hen pen ke damtang surihini raplian kan han boka sar thetiron alongta klim sumar do olopu mathasi LP school ahem nangpilo Lapen non BJP sarkar kachari bomahut surihini raingkoi raisipen surihini raingkoi rahinia pharman puthot klim somorta do olopu local MAC mate Karbiang autonomous council education EM Richard Toby mathathusi nili block par lopon han boka sar thetiron LP school along RIDF scheme pen extension school building nangpilo amount lake 5,79,111 lasi contractor Chandro Hanse phan sai paklem toilo Asosya lang li Chandro Hanse ta ninghi ning sopon pesi labang so RIDF scheme chiklojon phliang bong patang pon dedlo labang so RIDF scheme nang pali pon thegapot EM Richard Dobia phan han boka sar thetiron arong aradatum kachero pajir pon rindi News report Karbiang live Bini Ecocentric Park di polong RIDF scheme surihini raing koi pen surihini raing koi raisianing kana baha aparman lang ok kiroi jia phan auto truck pen car kirona mai padupon bangso mailong aluhi sarpo man pen Karbiang autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang chetongdun Fishery asai kamatum chipatir piponsi pini di polong kedo Ecocentric Park along lang ok kiroi jia phan pura auto truck lapen bolero truck kirona sai dengpon Bangso gari keron ponlong lok lake RIDF scheme surihini ra ingkoi pen surihini ra ingkoi ra isianing kana baha pharman pensi ron ponlo Bangso asai ke deng ponahut kachetongdun aluhi sarpoman pen CM Dr. Tuliram Ronghang Karbiang autonomous council EM Madhuram lekhe pendanglok Karbiang autonomous council EM MAC la pen fisheries asai kamalong klembang phu klembang phiatum chetongdun Bangso sai ke deng pon ke kiduk de datum fishery mate lang o ka chupang reng jia ning ke hangatum dos tame asu ka chunamut ni atum penang andu lasila pusana tuma phan fishery sai kama hin pensi ake joy pen lang o ka so ron pon bomlo lang o ka chupang reng pen lang o ka chu jordam jia phan beha klem atum along an la so lang o ke thondam jia phan pini puthot la so war sai ki bi pon thek jia phan si bangso war sai pipon lo la pen la pusana sai ke klem pon thega pot CM rong hang hin pen stame EM Madhuram lekthia phan kachuro pajir pon Nilitum fishery sai kama hin pen kai ki amata radatum ali ki longjia phan lang o so bangkia ke joy pen si ron pon bomlo lasila so lang o kachupang reng pen kachu jora hut sedame ke pon ke wanawar sai ki pipon jia phan si pini la so garia bangki ingpu pon lo pusi EM Madhuram lekthe pen ningje pon EM department তেওঁলোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট জৰিয়তে ডেভেলপমেণ্ট হৈছে ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট ডেভেলপ হৈ আছে আগন্তুক দিনতো যথেষ্ট ডেভেলপ হ'ব আপোনালোকে দেখিব পাব এই মাছ যিটো বেনিফিচিয়াৰীসকলক মাছ অনা নিয়াৰ স্বাৰ্থত এই গাড়ীকেইটা দিয়া হৈছে গভৰ্ণমেণ্টে বহুত মানে কি ক'ব সুবিধা কৰি দিছে
কিন্তু মই এইখিনিতে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম যি বেনিফিচিয়াৰীসকল আছে তেওঁলোকে মাছ কেনেকৈ পালন কৰিব লাগে আমাৰ টেকনিকেল পাৰ্চনসকল আছে আমাৰ অফিচাৰসকল আছে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি নিজৰ ফিচাৰীটো কেনেকৈ মাছ উৎপাদন কৰিব পাৰে সেইবিলাক কথা তেওঁলোকে আমাৰ ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টত যোগাযোগ কৰিব পাৰে নিউজ ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ আমার জীবন আদবাই কিনাংজি আতুমাফান ইসি বিরটা কেমি বাংস আদবাই ননকে কার্বি আংলং পেন ওয়েস্ট কার্বি আংলং আলং সেতামি লং পনিকজি লাপেন আন পার্টা নাংলি না হক দামদে হেম তদলুন পেন নাংলি হেম আন নাংকে পাথন কক মাতে হোম ডেলিভারি আওয়ার সাই সেতামি দো ইকজি লাসি হুমরি ইগনন আমার জীবন আমার জীবন আদবাই কিছু পেনসি নমিলি ফুগার টিম বুনি নিটা কিমিলুন লাসো আদবাই চুচিয়া কোগেনি চুক্লেন ঠিক চুদান ঠিক pen ke ngona so dawai ke chu pen ki common the ke du pen si ni li chi thek lo ni li chi klo jam ni jok thom la som ta ni li long lo same amar jibon na dawai ke channel pe la hai ki so ta ni li akiso ave der lo Klar dak pen kachini jiapan troxy 5 hini tro pho 5 troxy nerkapalong humri ignon A fashion show like never before conducting for the first time in Dipu, the headquarters of Karbi Anglong. A contest for the Fashion Icon 2023. Kalpana Devi presents Fashion Icon 2023. Ki khobor Assam, I'm Aradhana Sharma from MTV Splitsvilla Season 12 and I'm here to give you all an exciting news that for the very first time a beauty contest is going to be held in a beautiful place, Difu. A beauty pageant like never before categorized include Mr. and Miss, Kids, Teen, Misses and Trans. Hosting for the first time ever at Dipu Town. Registration opened and the registration fee per contestant is only 1,200 rupees. Grooming dates are scheduled on 26th and 27th of March and the grand finale of the Fashion Icon 2023 would be held on 28th of March 2023. For more information, contact 70025-89558 60029 70261. Ingdeng thom kebra isi Karbi lameda mai suri hini rain koi raga thom ningka nesega mai pi dogmoka rasinjak lamalong mesen pen ke pachun pon pameji aphan pini pen adimalong an paledamsi kachisik ke pangcheng pon pini there poni phai crepe hopor phai sir ke balom dogmoka rasinjak lamalong non ke wangji ingdeng thom kebra isi Karbi lameda mai pi ke pado ponji adimaklong along tirika mamaya hin pen lang charidam lasonsi Karbi lameda mai ke mesen pen ke pachun ponji aphan pura tirika ma hin pen aro che taxi amina mena sai cheklem pon pangcheng tanglo lapen Karbi lameda mai ki bi ponjiar ni tame jong pon tanglo non ke wangji jangmi poni phai ing koira troxy lapen thomkep an pathik pon tanglo bang solong ke mesen pen thomkep raisi Karbi lameda mai ka pachun ponji aphan Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang hin pen tame lamchak nang chipidun lopusi tirikama mai rapchun bang bodon tisu lapen dun mai phu sarsing taro atuma hin pen lamthe pachini pon nilitom dipu rong sopidam si ilitom kacheng honai CM Honorable CM ke Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tuliram Ronghang sar panti tong namlo napen ke labang so ke tong namahut nilitom phan ning nam pathedon napen ke nangkar chak gunji alam alangli pangdak pon lo mesen pen ladak nengkan esek Karbi lameda me labang so conference kapadoji phan kenang sot ji an nang acerap nang cetodun nangji jakong horang apen ke tangka mahas tame nang pinang pador don jipan alang li CM sar nang cecak dun lo lasi laso teng pensin hitum kadok beta ningarong si kadok beta ki claim pon ji anso se ining khelo lapen ke katisik pon padolo lapen accommodation amai phu gulab kro hin pen tame ahin hin pen kiwang Karbi lameda mai pialong nang chitong dunatum anaphan mesen dimklong thikpi pon pameji aphan pini pen chisik pon bomlo pusi thanpon di lameda mai ningkan sekamai pi dak rasinja klamlong kepado ponji non kemang ji jang mia chiklo ni phai ingkoira troxy pen ni pria parman thongkep ani an kepado ponji phan kikim kerang delegate satum phan
boha ke chak je phan ke pa domisen ji facility kipi ke misen kipi je phanil tong ka bor ipini pen cheng lo lasi nili kachuning ri kang tung bang ke lalo nipi alam ni chinghon chenam ku athe PNC elam iki ansu se pacan nang ansu se pangcho nang lo nang pu anutin abang putin karbis stami matha pendak nang chetodun pupusi khal swarni nang chetodun pusi nili ning thelo lapen seng mi rabba amai phu babu te rona hin pentame lo charli ri soi jang atuma phan nang chirap nang chetodu nang ji pusi pachini pon dokmuka pen sem sing ti karbiang long life kedam dang therepo ni phai kri siar ni pen pondicherry union territory ang kanglong kadokawe bang trok sikebra sirke babang phu H3N2 virus lapen covid keso kelong logajo kachere mek etji aphan pura lo kachar liklip smartum pen danglok medical along sai phu sai phiatum do anta anghwa de mate mas kachikup etji aphan si sarkar pen pachini pon Pondicherry hawar long non malom H3N2 virus takiso kilonga phai ki jum pura jok hangju hang haisi dokoklo bangso keso kangdang thuba majok Pondicherry hawar long kiwangji therepo ni phai crate rock mate penapen therepo ni phai inkoira rock arni ana phan school do anta ing hapon check popusi Pondicherry education minister A Nama Shivayam pen pagdakpon Pinpur dame bangso keso awurla ke damtang therepo ni phai kri siar ni pensi union territory lo kelongang thek longpon lo lapen bangso arni sivetsi bang trok sike prasir ke ba phai longpon lo bonta nonana bangke union territory lo bangso keso pensi apran ke damnang pu phai bangke longpon pela laso keso kangdang pena jok maduta herenang ne pusi sarkar pen pangdakpon se kelanga sai kamahin pen union territory lo ke doan hospital pen primary health center long tinta ke palang pon eji phansi sai deng pon luputa than pachini pon lapusona por hotsitame outpatient departments made OPD bangki ingpu ponsi bangso bur kilongang thek kachelong atum ana phansatame mesen pen selang pon pu H3N2 ke so hokpet langdam lo pulote lake munida ke so kali bangso ke so lake long hong along pen bangsi munida long kiu lasi bangso ke so ang thek lake apor hoda ke so mate seasonal flu viruses asonsi phukeso kepasi enukan kanthuju pendanglok erebe moi ke so ining thokrang pendanglok epok ning lapusonta nangdo thek pusi health department pen thanpon lapenan parda bangso ke so arta ki omuchara tum pendanglok oso chopa theya sarpi mara tuma bangke kachire pen ki do sonte mesenji montala busona tuma phan satame sekelang ponjia dim aklong thik pon luputa union health secretary Rajesh Bhushan pen ningchipon National Desk report Karbiang Long Live Tani pidi prime time birta bangke lapon sikang tonilo domi thakme kardon